Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi Ka Committee on Empowerment of Women mentagasngi ka khatnyo tarik uno pra arjar arpusau hapo ka jingyalam jong ka kong Santa Mary Shela kum ka chairperson kalalaj banjungo iya ka longkmi ka balalaj im na ka jingsha thambor hayeng hasem ka bashir kay ha ka shinong Niriang Tatlas Kain Block West Giant Hills District kani ka day ka kmi jong ki hinriungot ki kun kuntop ya iway kalung badang shisnem shiteng Layato bagani kalong kemi kalasya thang im hau kurim jongka henrei lami khubor tang haga khat pratarik unai wing haga por bagani kalong kemi kalej Pak Sumar ha Civil Hospital Shillong hagani kasngi lasan ran lang ya ka chairperson da kidkhot ka committee bagantop yau MLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum u MLA ka Jawai uba Wailat Miki Shela bat ki officer na ka Meghalaya Assembly Secretariat Kakong Santa Mary Shela kala pentikna siya kipajba. Baga komiti haga jingit lang bat u MLA jong katany kan tray shitom ban pentikna. Baga ne kalong kme kan yo ya ka jing sumar ka bajana itam. Siyaw si hado kata-kata ba kani ka jingjia. Mpoy perkat. Tau ubriu ngatip ude na konsuensi jonga. Ulok jongka. Martip ngala siyaw kata siyaw katang. Pa une ubriu bele ule kumne. Tang ba nga dua ya gini ka long kami bahkan yo kata kejing sumar ka babiang nakataru ni klaim yo ban lek ha katu ka posha ni klaim ban yo ban kran ya gitu ke doctors tang menta ni kit kya borok ki kam ki jam kam tam nam ta gani ka long kami yin ya kren yin ya penbet bat i MLA bat committee jong yirung yin ya trailang Parka senang ru ini trailang ini keren ya gini ki doctors makin ai sumar bahaya kan nak liang ko sarkar kan yarap shu ya gani kalong kami kam tam kum ke jingjia kum ne ngimla ban mudur hadu kan ne ka jingjia hadu ban kan shitom kan no benai kan no snen ngim tip kan koin tang ba nginya don rengkat bat pi wat ko slaira ya gani ka yim rengan ong pi wat ko slaira ngin don bat pi ha kan ko kopor pin phone yingi pin kan mau yingi ngin sedon bet pi te nga ko ban ong ya ki police department ru basyo ba ban budin ya gini ki kam jongki ba ki ulale sniu hado kata-kata pin ndir ban pelaj lene ban jam ya ka an de ka an hi habe le hi kata ka kam de ban le te karpat ipi ba pin pet khnang ya kan ka long kemi pan yo kata ka hop jongka sakaweru ba utu bro unkon mau ba ude ban yo kata ka punishment ude ban yo ya kata te hak state jongi ka duna ba ngi ikumne ba jingja ba sharke ba kaduna ba ngasiao si ba kajia hadu kane kalong kami sebar dok seka kisutam barok kaliang sakane ka jingja ta kan kisutam shushu tawat ko slide ngi don hi mangi hangne barok ngi don lang kisnor ki don hi ki MLA ki don hi ki committee jong hi ka government ro ka don bat hi wat sngeu kinu ki ba yim respond hi phi aga nu ko kom ni respond hi phi ni yara hi na contribution jong ni ngi yara phi na contribute ka ko sarkar kan yara phi te phi don ki jing jong phi samtam ya gane ka nong kami agar nga ko ban ong ha snong ru siya ba ban pentit bengi bangila ban yarap ting ni don ba ni don kijing do nama nimla ara ban penbiang barok khot tang ba very rare cases don kum kita nila ban le ki badon kam tengah sio ta kata hingam ko ara ban ong ki ru te ya pi ki yung disen bok ki dueng pi yo di nang chat yo pi sumar yang ani kalong kami yo smak nang smak chat go karpat ipi sia ba ong yang ani ka be yo lai ko sa hospital ba am kam ba lai ko hospital hajung ta treatment per go hajung sumar per go
Manalai hospital ta kata dang met cho yo smart nang smart chat ko kon la dang ken rungut ki kon dang chisnem tam ta sngyo niu pa itu mo sngyo ba ye lam hospital o yo kata ka jim sumar ko ba ka mo me ta liang yo nga kite wat hi am the chairperson yung ka empowerment committee wa ong bi suggestion sngyo ba kinu ki kam em kam bi penti pi yo follow up i kam pi jam yo lai pa ko rite content bi shi jam hi kaba hakmat kinu kiba ing kumni kiba yu te ka free treatment kala cover hapo kaneka Ayushman Bharat le ka free treatment kimdai ban siu tena kata kadang wadang ong ye ka yeng ka sembo kimdai ban ting ban lei treatment kaneka Ayushman Bharat kala cover ya kinu ki born victim mo kabaar kalong ka kadai ka victim compensation scheme kadon ka victim compensation scheme kaba kani ka scheme ka yarap ya kitu kibriu kiba kum kani ka jingjia under ka section 357A CRPC kani hado nyaula ka kila banyo jingerap mo na ka sorkar kani kala don dengan ang kali shwa pangan wan chaniro ngala konsol ya kani ka district legal service authority namar kani ka habyat menangta te ngala kali iba proses ngala patila ong ngala ong ikipa put it under emergency kat bala baknang bakin yo kloy ya kene kejing yarap bat melum mala kila kene ka kan depend haka katno kejing ing jong ga mo ka ta ka jingjia te lai hadu nyaula ke kidai ban yo jing yarap ha bedeng bat sakawai ka ba kene ka kikila ban yo jing yarap kadai kene ka PMAY scheme na mentaka relocation dada don kum kene ke jingjia kene ke long kume kala banyo ya ka yeng batmai under PMAY scheme na mentaka relocation nama tengah ngaranya keren borang basnong tengah saya keren baru video oro dada yu namar ka kikimpat yo ya ka yeng ka ba ayu hado mentah na ka PMAY dengan sia keren baru ayu ro baknang bau yo bar ha ka jok por gila banyo ya ka free legal aid representation kim.com don kam leader kini kita don ke leader kita bala support na kalian jong ke government kesngo ban follow up ya kinero ka jok kapor pada ka jok kapor ke one stop center kumba pila tip ka don po soba muswang ka pila ban le ka do kapor na benta ka medical aid legal aid anything any query siapa yu nomor ngala phone ya ini DSWO jong miro te hiro ilawan kini kisni bala dep kila na kalian jong kiro kila ay ya jinirap kat bala hak jing sisa mo ka badon scheme na markadon ka jong kan Nirbhaya fund belum malah untuk kita kala dep ai ya kani ka jing but khadu ro ba kani ka onda la ya ke treatment onda ila kham khlan ila ro banyo ya ka scheme under the National Skill Development Corporation na bantaka ban long self reliance onda ila dep ila banyo ya ka scheme na ka sorkar nang lari kwa bantray ya kanu ka kam business la jong belum malah kadon ka scheme na kaneka National Skill Development Corporation te ya katangi don bok ba patni banjur kamtam ya ini long keme ba ngan kumbangila karpat ba inlet sha ka hospital namar kini ki scheme kinnom cover lada imlet sha hospital te nagata ka daw nga banjur ya i kumayu nga karpat ya i singaw ba inlet sha ka hospital nang bangin yo ban yarap haka yeng kesem haka yem lang kesalang haka ri bakajat benriu ni ya em lang ban pej lang ya ka bet ka biang ban pej ban kimi ya ka ka kia ka shon kam dei ka bangin shu sabjar kam tam ko muni ka jingja kam dei bat sabjar haka ni ka ri bakajat benriu ka ri te breu ri te blai ka bangi yo ban kam nong kenti sin ka si sin ka por ngim dei ban ailat ba ko muni ka jingja kinang wanja na ko wei ka por sui ka por inget ke baja kanum ja khala mo tip jong play inget bo play ru dei tamu hiu play ban bisar ya ke baro ya baba ya basniu bara po ko perthai don ka an bar ka an kan le laga kamram kham tam ye kita ki brio ki balong kum kita kinong penyak brio kum kita kiriu dosmon lani ban le kanu ka kam ban penting persmit pensir yak yam lang salang ka yeng asem ka anhi kan noma ka an kan trei la ka jong kamram ban rat ding khong ya komuni ki jing sniu
Iba senang ban karoi hakani kari ke bait ke jongi. Ngiru nak kalian ke komiti apo jalam jong chairperson I Madam Santa Mary ngini ai Burdin baringit scam ke sarkar ru kan le la ke jong kamram khaptam ki brio ke ka an nama kani kala ya chkulti ba an kan le la ke jong kamram bar ka an na ong ya pi sikentien hani ka por khamat jong ka ye ke sam khamat ki he snong ba ka an kan no map lanu bat dari le ya kita ki brio ki bari ban mat ya kita ke jeng persitong tere kalong tak ke jeng kentu na ka berta jong ilang baro khamtam ka snong ka thau kinong punya snong kile kamram kadai kani ka kamram kadai ti ke jeket kle Bila pendep nak kejong ke benta, khamtam bersu sengap kanumlong. Namar kadon ke jeng pen mau, dah ke ketir nong wei ke bekiong. Silent is the greatest crime. Mo, kejeng sengap jar kadai ke kam penyak beriu ke bakrau tam. Tinggal semua ban ai kublai nam tak senong, ke yeng ke sem, bamdai ban buri komuniki ke jeng jang, baningit scam ba komuniki ke kinum jashu, hani kari ke beit ke jongi. Ini kermen scam ya ke Christmas kalajan bo sem thamai ublajan tong inyo ban priang ke jengkerku haki yongi longi long sem jongi khanang ba ke jingkala ke jing kemen ke jing kermen ke jing suk ke jing sengai nomor sensyar haki longi long sem bar khamtam hakari bar kejap benrio barok